Bunu özünün darlar barken, özünün sebe turgan kurtu bar eken, özüne jaraşa. Şu jaraşa darlar sebip qaradık emi. Emi eli sötükten emi şunça 20 tonna yakın düşüm boldu. Onun içinde işçiler var, жұмысшылар бар. Ошолор менен иштедик. Эми эки адамга кыйын экен. Эми расходторубузду актады. Быйыл азыр 12 сомдон сатып атырык пиязды. Пиязда эми элге экен. Түшүмү жакшы экен. Анан элге да сал жакшы. Элге жардам болсун деп. Кардарлар жүдө көп келди. Почти bir 4-5 tonnasını şöyle elep geçiştiler. Xuda qalasa tüzürak yer taup 1-2 hektarga çeyin hareket kılabız. Жақсы eкен bu. Em piyaslarda emi kalganını kampaga bazıp emi Xuda qalasa kışında satabız emi kalganlarını. Emi klientler var. Kantip saktayсың ордундaki? Сактоо жолдору кандай болот бул? Сактоо жолдорунун ичине азыр oyak buyaktan okup үйрөндүк. Сәл эми кыйыныраак экен. Ага жеткизбей клиенттерибиз бар, ала турган адамдар бар экен. Буга общий эсептегенде bir 80 000 тегерегинде расход кылдык. Примерно канча киреше болушу мүмкүн?